Kaseng New Trap Acik National Movement haksi baar jong kata yo kalapan iya ke jeng songo Burom bat ke jeng songo ya ke Deputy Commissioner bat ki he pulit jong ke district Ri-Bhoi. Ki bela tre shitam met labat sengi ban ya kun persya ke jeng sapriang jong ke klam COVID-19 ha ke district bat ha ke jelahi berak away da ke ba Pynkup Burom ya kini ki he ofisar ha ke jeng yelang ke bela penlong hanong po. Ya kini ki ofisar la Pynkup Burom de ginong yelam ka Nyotrap Acik National Movement HANM sengkemi bakentup yo ba kelang thong ni Vice President bat uba Louis Dr. Dong Assistant Secretary ha ka jing don lang kinong yelam ka seng na ka district Ri-Bhoi bat kiwe haba ajeng kran na ka jing yelang uba Louis Dr. Dong ula aya ka jing ro ka bakrau halor ki kam syakri balalen na dia dagi bor penyat district lembat ki pulit kentup ru ki doktor ki nurse bat kiwe ki badan ka benta bakrau ka jing kun persya ka klam COVID-19 Ulo ru bawa ka sengkam kot bor ban Pynkup Burom ya baru kita ki badan ka benta ka bakrau ha ka ni gejing kun ni ka klam. Hendrai kum ka seng ka bateri mon ngobha ka pha pat ka jingkit bok ke ruyang bat ke jing duai dan benta baru ki bayang yale ka ni ka klam. Klam da tengka ya la ka por ka bor wat ban yang miet labat sengi ban penti kena ba ka ni ka klam kan ompur hapok ke distrik bat ha ka jelahi baru ka wei. Syo ulo ru ba ka distrik Ri-Bhoi ka distrik ka bayang kum ka kerdop cha ka jela bat kiwi ki jela. Kumta las nguthu ba kejing terikam jong kitu ki badan ha kebentah kejing ekon ka klam COVID-19 kamlong ka basuk. Nari wat apdeng kania baru akila 3 minit top banyada na kejing pur jong kani kejing pang. Minoi ba pi bidai kita ki from lainal ki ekon na ka bentah kani ka klam COVID-19. Ba na kala ka seng ke dongi idon ni kata kami sim ka di Sofia alo ka di presitom ka dongpi hoi ni i ba Film semladan kita tiar ya dah apa like duty nak bentah kan dengan klam COVID-19 hendrai filming sakmat banada yang faiba ka family boy ke jongi naga seng ila sodai ban Pynkup Burom hepi ngiyogi ya kata ka mensim ka jinglan lade ke jongpi sim khani ka met ekasmi kat kum ka duty ke jongpi filming sakmat banada yang faiba nak bentah kan dengan klam COVID-19 ini negara kaseng boy yimdon sibun ye ban aya pi handai kan kade tangtung kadak kapan sa jing kemal dia kata kajing yakun sutor tongki nak bentah kan dengan klam COVID-19